yafeje nanyungutse zivuga izina ryawe rimwe kabiri gatatu nami barezi barukundo bawe Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose iyo tuvuze izina ryawe turatangara cyane kubw'urukundo rukomeye watanze umwana wawe iyo tuvuze izina ryawe turatangara cyane kubw'urukundo rukomeye watanze umwana wawe Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose birakwiriye ko tubihimbaza Imana kuko ibyo yadukoreye biratangaje. reka turirimbe urukundo rwawe kandi tuhimbaze izina yawe ndifuza cyane kubana nawe iyo mu ijuru iteka ryose reka turirimbe urukundo rwawe kandi tuhimbaze izina yawe ndifuza cyane kubana nawe iyo mu ijuru iteka ryose Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose Mwami urashoboye kubw'urukundo rwawe Mwami bana natwe iteka n'iteka ryose abesere yafeje nanyungutse Sorry, no, the preschool. 2 plus 2 is what? 2 is 12. Minus Incorrect, 1. that's 6. Come on, class. What am I teaching right now? 1 plus 1. Science equals 1/4. You want me to prove it? 2 plus 2 is 6. Because when you do 2 times 3, because the 3 is right. That's not even cool, y'all. You just mad. No, I'm not. I'm back in that class. Wait, ready to get it out. Go back and get it. Go back and get it. Get that back. Go get it. Oh my God.